noneho tuba abantu basa nk'aho turindwa cyane ariko ntitumenye impamvu, ariko ntacyo twabitekerezagaho. bisa nk'aho nihuseho bukeya. Hari umunsi wa kabiri saa sita z'amanywa, ubwo deja hari muri 1998 1998. ngo rero ndasohoka hanze bisanzwe, haza umugabo bita Numba Fredy, yari umukatanyama, arambwira ati genda wambare uze tutawanyikeho bukeya. Ngenda yambaye kuko yari nk'inshuti, turatawanyika. Ariko tugeze ahantu nyine mu gasantere, haza imodokari tuyijamo, twagiye ahantu hatari hafi, ariko ndikanga ntanye, ariko ikera azi kuko abandi isaha yo gufatwa igeze. Twagiye ahantu h'amasaha 2, tugeze aho ngaho ati numva ubwoba, ati n'umuntu yoza kunica. Ese reka tubaramutse mwebwe mwese mudukurikira kuri Birasa TV, aho muherereye hagiye hatandukanye. Tubifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana. Habari iwacu tubaramutse babasha kudukurikira, ariko kandi tunabaha pole ku bibazo by'intambara bakomeje kugenda banyuramo. Abandi bari mu bibazo bigiye bitandukanye, reka tubabwire yuko ibibazo bidahoraho. Uyu munsi nubwo turi mu bibazo, ariko ejo n'ejo bundi tuzaba turi mu byishimo n'umunezero. Burya baravuga ngo ijoro rishobora gutinda, ariko nubwo ryotinda ni hahandi riraca, kandi iyo rikeye igitondo kirarasa, izuba rikacana, abantu bakongera bakamererwa neza. Rero abari mu bibazo, reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana, igihe kimwe tuzaba turi mu byishimo ndetse n'umunezero. Nkuko rero mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira. N'ubundi ntabwo turi buze kuja kure, turaza kuba tuganira ku mateka y'ibibazo byagiye bibera muri kariya karere k'iwacu, ibibazo byagiye byibasira ubwoko bw'abanyamurenge, n'ubu nyine bigikomeje kudukurikirana. Ndagira ngo umutumirwa wacu tumuhe ikaze, tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Hanyuma uratwemerera utangire wibwira abadukurikira kugira ngo baze kumenya uwo tugiye kuganira n'imbarindi. Urakoze. Ku mazina banyita Mukiza Aimable. Yes, amazina yitwa Mukiza Aimable, ni umugabo w'umunyamurenge tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndagira ngo mu buryo wenda bwo kutwibwira uze kubwira abadukurikiye, uri umunyamurenge, wavukiye mu kahe gace, wakuriye mu kahe gace, kugira ngo wenda bize kuborohera. Murakoze. Burya umuntu abahe ntaho wavukiye. Navukiye mu karere ka Rurambo, turahava tuja mu Minembwe. Bageze mu Minembwe muri 1996. Muri 1976 nibwo twageze mu Minembwe, tuhamara igihe hafi imyaka 20, tuza kwimukira mu karere ka Bijombo aho bita ku Mugogo. Nza kuhava bitewe n'ibihe, ubu ndi hano. Wavukiye mu Rurambo, watuye mu Minembwe, watuye ku Ndondo. Yes. Mu Bijombo. Mu Bijombo hariya iwabo bakajabika. Muri uriya muhana ku Mugogo. Ni byiza. Hanyuma tugiye kuganira ku mateka y'ibibazo byagiye biba ku banyamurenge byo kwicwa. Mu makuru twumvise nuko uri umucikacumu warokotse ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge Kamina. Yego. Ndagira ngo
tudatinze ubanze winjire mu mateka utubwire warakoraga akazi ki, wari muntu ki, ubwicanyi bwa Kamina wari uhari, byagenze gute kugira ngo abanyamurenge benshi cyane biciwe hariya bicwe, mbega use nk'utubwiye amakuru mu ncamo. Murakoze munyamakuru. Nka mpere nk'inyuma bukeya kuko muzungu ni umunyamurenge ariko nari umusirikare. Nakoze formation y'igisirikare muri Congo, habaye 97 nimwe twageze Kalemi, na ngombwa yuko tuja Kamina. Twabaye kitari gikeya, twamaze igihe kitari gito, ariko ivyaje kuba tutabiteganyaga. Nuko rero bigeze aho ngaho twari abantu Kamina 380 bari aho ngaho. Ubwo rero turahabaye bitwara iminsi itari mikeya, ariko iminsi igeze ko hagati noneho tuba abantu basa nk'aho turindwe cyane, ariko ntitumenye impamvu, ariko ntacyo twabitekerezagaho. Bisa nk'aho nihuseho bukeya, hari umunsi wa kabiri saa 6 z'amanywa, ubwo deja hari muri 98 1998. Ngo rero ndasohoka hanze bisanzwe, haza umugabo bitamo n'umba Fredi, yana mukatanyama, arangwa ati genda wambare uze tutawanyikeho bukeya. Ndambaye kuko yari nk'inshuti, turatawanyika. Ariko tugeze ahantu nyine mu gasantere, haza imodokari tuyijamo, twagiye ahantu hatari hafi, ariko ndikanga ntanye, ariko kera azi kuko abandi isaha yo gufatwa igeze. Twagiye ahantu h'amasaha 2, tugeze aho ngaho ati numva ubwoba, ati n'umuntu yoza kunica, nari ngiye gute? Imodokari tuyivamo, ati ese urabizi nanze kuko upfa uri inshuti yaje, abanyu bose barangije aya masaha bapfuye. Nawe yasubiriyeyo, nawe yansigiriye, noneho murepfo na ruguru murakugaruka mura no kugenda. Mbese nibajije byinshi, mbona koko wenda nane ndi bufi cyane, umutima wanje wibazaga aho ndi buje nkahabura. Par chance nuko nambaye uniform, ico gihe umusirikare afite igitinyiro no kukubaha, niyambaza modoka z'abaturage umuntu kumfasha, ngazangazira mu kibuga c'indege, nasanze turutambwe aranakira, ndahaba. maze kuhaba bukeye, n'abandi sasa jewe mvuye mu bintu bisa nkaho bigoye, wampa uburenganzira nkagera Kalemi, nuko abimfashamo nk'umuvandimwe, ngeze Kalemi, bampa deployment, nkorera Moba iminsi itari mikeya, ndaza ngeze Kalemi nsaba ikibari, wambaye ikibari na ati Fredi, ndambuka Uvira. Mo turakomeza tugende tuganira. Uvuze ukuntu mwagiye muva Kalemi babajyana Kamina,
hanyuma utubwiye ko mwari benshi. Ese abo bose bagera muri 380, mwese mwari muvuye Kalemi cyangwa hari n'abandi bari bavuye ahandi? ntabwo bose bavuye Kalemi, bari bava mu province atandukanye. Twabaye tugiye bari bavuye za Lubumbashi baja Kamina, baraza abandi bavuye ahandi, ntabwo bose bavuye hamwe. Nk'abo b'abayetidiya bari baje muri formation ariko nabo nyine bagomba kugirwa abasirikare? Yego, nicyo bifuzaga. None uwabireba urumva nyuma yawe kuhava ucikishijwe n'inshuti yawe mu gihe bagenzi bawe bo bahise bicwa ubwo ngubwo, hari abandi baba bararokotse muri abo bari Kamina? Ntawe nzi kuko navuye mbere. Wavuye mu ba mbere? N'imibare nasizemo twese twari turwasaka televe mvamo jenyine uwo munsi. Ejo ntabasha kumenya bari abandi baje kuvamo nyuma mpavuye niho ntazi, ariko mu bavuyemo mbere bavuyemo mbere mu basigaye turwasa 79. Kugira ngo abantu bangana gutyo bose amplisi bari abasirikare, ingabo z'igihugu zicigwe icarimwe, abantu bangana gutyo bishwe ku mugambi wa leta, kizaba kubajyana Kamina n'ubundi deja bo mu mupango wabo bari barateguye ko ari ikibazanya ari kugira ngo babone uburyo bwo kubahuriza hamwe, babone uko babica? Mubirebye nk'uko byari bimeze, kuko ntabwo abanyamahanga batwifuriza amahoro. Iboneye ikintu bari basa nk'aho baraplaninze kuva kera, babona kuko wenda turi benshi kandi twarize, harimo abize, bituma twari nko kugabanya umubare, bagenda babana nko bake bake kugeza aho nyine abantu basa nk'aho bashize. Wari umugambi warasuzwe kuva kera, abantu batari bazi, ariko bimaze kuba zaragaragaye. Inshuti yawe igucikisha nubwo utari wahise umenya yuko arimo kugucikisha, ntabwo yaba yarakubwiye wenda ati bene wanyu bari kwicwa muri ubu nyine nguhungishije kandi wenda barazirike? Ijambo yambwiye ni rimwe, ati impamvu mwapfuye babyita Abatusi. Abatusi muri abantu b'ubwenge bwinshi kandi muri abantu mwavuye mu Rwanda. Niho nta kindi babambwira. Komeze kwihangana, ariko kandi dushima n'Imana yabarokoye kuri uriya munsi mu gihe abandi mwari kumwe bose bahashiriye. Iyi leta yakomeje kugenda itwica mu bihe bigiye bitandukanye kugeza n'uyu munsi irimo iratwica. Umaze gucikaho waruvuze yuko wageze Lubumbashi, uhasanga Leta Butambwe. Ico gihe ko nawe yari umusirikari, abasirikari bandi b'abanyamurenge bari mu zindi ntara, mu gihe mwari mumenye nyine yuko abandi barimo bicwa, byari bimeze bite? Ibo ntibari bafite ubwoba ko n'ubundi nabo bari bukurikireho? Cyabaye ikibazo gikomeye kuko tubona ko kubona bazapfa. Ni nabwo byagenze ko nyine urumva ba Kamina bamaze gupfa kurikiye ba Lubumbashi. Nyuma haza gupfa abandi mu tundi turere twa Kongo. Imibare yabo ntabwo yamenyekanye cyane, numvaga nk'aho haguye 2, abandi 5, ahandi 9, mbene uko. Ariko Imana irafasha, abasigaye barihangana. Donc urumva muri 98 nyine ni nkaho nyine leta yahise yumva ko igomba, yari ifite umugambi nyine wo kumaraho icitwa umunyamurenge cyane abari muri biriya bice muri ziriya ntara. Urumva bari bamaze kwica ba Kamina, Lubumbashi kurikiraho n'abandi bari mu tundi duce bagenda bahagirira ikibazo.
uyu munsi bikaba bigikomeje, tukaba tugikomeje kwicwa mu buryo busa n'ubwo ngubwo. Ingabo z'abanyamurenge zagiye zikorera leta mu bihe bitandukanye, nta gihe tutagize ingabo za leta. Mwebwe mwabaye muri kariya kazi, aho baba bari nta buryo bashobora kwintervena ngo leta ireke wenda gukomeza umugambi mubi nkuriya, kuko n'uyu munsi turimo twicwa turabafite bariyo, ntawuzi nimba bafite uburyo bwo kugira ico bakora bakaba batabikora, cyangwa bikaba nta buryo bafite bogira ico bakora nabo wenda ari abantu bari aho. mu by'ukuri biza bitera agahinda. ubwiza ngo tekereza ibyabaye, ntabwo twakoze ngo tube kubana n'abanyamaboko. Umugabo bari badukuriye, ubundi turabakurira natwe, ariko nta munsi n'umwe leta yigeze ivuga ngo iturengere ibone yuko turi abantu nk'abandi, ahubwo bakabazwa yuko turi kumwe nabo, bashaka no tutabona mu maso yabo. Niyo mpamvu leta ya Kongo yagiye twishyura ujonojono batakwifuriza amahoro munsi n'umwe kugeza n'ubu ngubu. Abari nk'uko wari uvuze, abari muri leta bariyo, ariko twe tuzi igisirikare ukuntu giteye. Burya itegeko niryo rya mbere, bagashobora itegeko ukumva utorirengaho, kandi urenzeho uzi bizira. Wenda mu mutima bararwifuza, ariko bakabura uko wenda bishoboka rwose umuntu yabihamya, kuko si uko wadutereranye, ahubwo ni ukubura uko bahava wenda. Ni ukuvuga ngo mu mitima batekereza bati twakora gutya, ariko uburyo bwo kubikora, imbaraga zo kubikora, kuko bagendera ku itegeko rya gisirikari, kandi aho bari bikaba bigoye wenda ko bohikura, bikaba ariyo mpamvu cyane ibatera guceceka. Birashoboka, birashoboka kuko ngo wiyamurishe upasa ubugende bikora umuntu umwe mu ijana, ariko cyane n'iteko batinya. Dusuye gatoya kuri ico gihe ca Kamina, ingabo zingana gutyo nubwo wenda zari muri formation, no kuvuga ngo bari muri formation nta ntwaro bafite, tayo ni nayo mpamvu zahise byorohera leta kubica bitabagoye. Kuko ntekereza ko iyo baza kuba bari bafite imbunda wenda bari gupfa, bari kwirwanaho. Ntibyokunda, urumva uko bari nk'abasivile, kandi bari mu rugabangabo, ntibari abaturage, ntibari abasirikare, ariko bakitwa abasirikare, ariko ntacyo bokwiyamisha. Niyo mpamvu bapfuye gutyo. Iyo baza kugira intwaro ntibari gupfa. Hanyuma kuri ubu nyine n'ubundi dukomeje kugenda tunyura mu bibazo bitandukanye byo kugirirwa nabi no kwicwa, noneho by'umwihariko leta mbere yagaze ibikora isa nk'iyihishe, ubu nyine ibikora mu buryo busa nk'aho bweruye. Wobwira iki abanyamurenge by'umwihariko basa nk'abakingira leta ikibaba, bahora kuri kamera nk'izi barimo bumvikanisha yuko leta ibyo irimo nta makosa irimo, nta kibazo, bisa nk'aho nyine ari ibintu nyine n'ubundi yagombaga gukora? Reka nsubiraho rimwe bukeye inyuma. Nageze Kalemi, naho ndahava, maze kuza mu Kibali nibwo bafashwe. Umubare wa Kalemi bari abantu bari abantu 90, ariko havugwa ni 86. Habaye bamaze gufatwa, mbereho subiye inyuma ho bukeya twari 90.
niwe ndaza mu Kibali, haza umugabo w'abasirikare bita Donasi wo mu Kajembwe, haza umugabo bita Ruberwa, abo bombi barapfuye baguye mu ntambara ya ruguru. Muri abo bamaze gufatwa bose haza kuvamo umwe muri abo ngabo bamaze kura Amabuso witwa Rugira, abwira ababo ngo twofa cyenyeje gutya twite hanze, burya urupfu rugira nk'igicucu kikabaziba umutima, njye sinshobora, yita hanze. Yitaye hanze baramurasa, babona kuko nibamukurikira n'abandi bari buze gucika, baza ku muryango tubone ko ngo agende nta kibazo. Niba bavuyemo abandi bose bagwamo mu ba Kalemi. Niba bavuyemo umuntu umwe ageze hanze ahita akomerezaho asohoka muri Bzura. Ico gihe Bzura yari atarasenyuka. Ariko ni naco gihe n'ubundi ngira ngo ubwo nibwo hahise haza ikibazo cya Bzura cyo gusenyuka ko yaramaze gushikayo. N'ubundi byose byari muri 98. Yego. Noneho ubwo rero nibwo urumva mu bantu havuyemo Donasi, havamo Rugira. Rugira n'abandi kuvamo nyine yavuyemo nyuma. Agatwara havuye nanaje mu Kibali, Donasi yaje mu Kibali na Ruberwa. Tumaze tugeze Uvira nibwo bahise bafatwa, uwo mugabo aza kubavamo wenyine aja muri Bzura. No kuvuga ngo muri 98 abari abasirikare b'Abanyamurenge ababashije kurokoka, navuga gusa ko ari Imana yabarokoye, ariko ku mugambi wa leta kwari uwo kubarimbura bose. Ku mugambi wa leta nta muntu ari gusigara, kuko Imana ni inyembaraga n'inyamaboko, ntabwo bose bazafira gushira, kandi ntabwo amanza batabazi. Nuko niko bizagenda. Muri abo mwari kumwe Kalemi, kuri ubu nyine hari abagihari? Oya, ntawe wari uhari, nabo bapfuye. Uwo witwa Rugira sinzi aho aherereye, sinzi nimba akibaho, nimba atakibaho sinabimenya, ariko nabo bavuyemo gusa. Imana yarakurinze cyane. Urumva wowe wavuye Kamina ukahava abandi barimo bicwa, wagera Kalemi, gahunda yo kwica abakalemi nayo ikabira iratangiye, n'ubundi bakabica wowe waraye uhavuye. Nageze mu rugo après une semaine barafatwa abakalemi. Ndetse bari babanje gusa nkaho bashitsemo. Urupfu ni igitangaza, kera umugambi wafashwe neza wo kubafata. Hari abagiye bagera mu nzira baragaruka, barimo Leta Rugabo, abona ntako agiye, afite abana, aragaruka n'abanyinjira mu bandi barafana. Agaruka gusa kubera ishaka ryo kuvuga ngo Tiyohunga ngo asige bagenzi biwe. Aragaruka kabisa, barafanye bose. Niba ni Brigadier wa Kalemi ico gihe. Leta yamaze amaze gupfa. Yari intwari cyane. Rero nk'uko uvuze, wari umaze ngo bano bantu batuka ubwoko bwacu bakishima kuvugira leta neza, iryo jambo ryarambabaje. Zabintera agahinda, ubwoko bwacu aho kumenya akarengane kacu bakavuga leta neza kaho yabakamiye. Biteye ishavu n'agahinda kubona umuntu ura kuri kamera nk'iyi ngiyi akavuga amakuru yo kuvuga ngo leta ni umubyeyi, tasha abantu babaye nta ntambara yabaye, nta bantu bapfuye. Ni agahinda ku kandi. Sinzi uko nashobora kuyivuga, ntako nashobora kubita. N'abagambanyi kimwe n'abandi. Kugambira ubwoko bwanyu bugende bushire biteye agahinda kandi n'akababaro. Bari abantu bazaduhemukira, baraduhemukiye, ariko bazavuga ngo Imana ihora ihoze.
tuzashira twese kandi iteka n'abanyamurenge bazoja he? Hari ikintu kibaho baza birengagiza ni kimwe, nta joro ridaca nta mvura idahita. Kubona ngo nk'abatazi uko amahoro azoba, umunsi n'umunsi tutazi, isaha tutazi ntarengwa, amahoro azaba kandi Imana izaduteturura dukureke imihoro n'agasuzuguro. Bazaja he? Ni ikibazo gikomeye. Nabonye muri iyi minsi ishize hari abana b'abasore bari barafashwe, bamwe ngira ngo bari basanzwe baba i Burundi, abandi bafatirwa i Buvira, barabafunga. Nyuma yo kubafunga babafunze cyangwa se babafungishije, ejo bundi barongera bonyine barabafunguza. Hari uburyo bagiye bifotozanya nabo, barimo abayobozi ba leta, ndetse binanyibutsa ijambo umuvugizi wa leta yigeze kuvuga, Patrick Muyaya, avuga ati nimuzajya mubona aho abanyamurenge bari, mujye mubifotorezaho, mwereke amahanga yuko muri inshuti nabo. Ati ibyo bizoza bifasha kugira ngo amahanga ikibazo abone ko nta kibazo dufitanye n'abanyamurenge. Noneho mbona ayo mafoto y'abo basore, ariko icyaje kumbabaza ni ukuntu basobanuye bavuga yuko abo basore bagera muri 14 ngo bemeye ku bushake bwabo, ngo basabye leta ko ngo bagomba kuba abasirikari ba leta. Kico ngico gisa nk'igihagazemo ku isonga abanyamurenge. We ucumva ute? Icyo kibazo cyarantangaje, aho umuntu wahemurwa n'ubusa ngo yemere agende yifotoze hamwe na leta ya Kongo, namara yandagaza ubwoko bwabo, abutuke, abuvuge kuko mbese bo bari umwe na leta. Bariya abantu ibitekerezo byabo ni treba. Umugabo yofa agapfira ukuri, kandi umugabo urengana niwe mugabo. Urengana ku bwoko bwanyu, ukarengera ubwoko bwanyu. Niyo bonica ngapfa naravuze nk'umugabo ntari ndahemuka, ndi umuhemu. Kuba umuhemu ni igitangaza kandi bibabaje, ariko umugabo nyamugabo ntazahemuka. Guhemurwa n'amafaranga bakayagura ubwoko, ngo nsange moya bamfotoze hamwe nawe, samontere kwa kuriya nungu. Sinzi ubwoko bwacu aho bugeze. Tugeze mu bihe tutonagombye kubijamo. Iyo ubona ababyeyi bari ku misozi, abana barashwe b'abaturage, abana b'impinja, na Kongo, jambo rya mbere, Kongo ntashize twifuriza. Buri munsi ni intambara, buri saha ni intambara, ariko hakabirengaho hagana kifotoza ngo ibona muyaya ngo berekane nk'uko bari kumwe. Ni agahinda kandi. Twagiye tubona abagiye bakora mu nzego za leta, inshuro nyinshi amavideo yabo mbere tukabona barimo bavugira ubwoko, ibiganiro by'impaka bigeraho navuga ngo baje no kubizira, benshi bagenda banirukanwa bazira ko iteka iyo bari kumwe n'ababo mu manama usanga hazamo impaka bavuganira ubwoko bw'abanyamurenge. Ariko abo dufite kuri ubu nyine bari muri leta bose barasa nkaho baryamye kuri leta. Ni nko wati ndasheganya gatoya gusa akazi kanje kakarangira, bigasa nkaho bashize gusa inyungu ku miryango yabo cyangwa ku mirimo yabo, ariko badashize inyungu kuri sosiyete yose y'abanyamurenge. Ni ikibazo, ni agahinda gakomeye
kuba bameze gutyo mu gihe iwacu uyu munsi nk'uko wabivuze ababyeyi abana ingeri zose barimo barasigwa ku misozi barimo baraswa n'indege z'amadrone n'izindi. Ntabwo wenda turi buze gutinda cyane ariko ni nk'ubuhe butumwa waha abanyamurenge muri rusange muri ibi bihe bigoye? Ubutumwa nshobora gutanga ku bwoko bwacu, ubwoko bwacu reka mwihanganishe kandi ntange mpore. Ntanze mpore ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge aho bari hose ku isi kandi bihangane. Bino bintu bitubayeho ni amateka atari meza, ni amateka mabi ku bwoko bwacu, ni amateka atubabaje buri munsi, ni amateka duteye agahinda gupfa tugapfana n'abagore n'abana tuzira uko twaremwe, biteye ishavu. Ariko mbabwira ngo twihangane kandi ntanze mpore ku bantu bose aho baherereye. Ufite kuntegera wese no kunyumva ntanze mpore. Nta munsi tuzaceceka kuvuga, tuzakomeza dutake twereka amahanga ico tuzira kitari co, kandi turi abantu nk'abandi ab'Imana yaremye. Ariko nta joro ridasha, nta mvura idahita, bizoshira. Naho twugarijwe n'ibibazo byinshi bitugoye, ariko Imana nk'umurengezi wacu n'ubundi duhorana buri munsi dutakambye ikatwumva. Amahoro azatinda azaboneka umunsi ntazi. Mbihanganisha mwese aho muri kandi mukomere naho bigoye, naho bibabaje, naho biteye agahinda, ariko amahoro azoba, tuzaja mu mahoro kandi bizasa nk'aho abandi bazazibagirwa. Agahinda turimo kose kazoshira, kazashira. Gupfa birababaje no gupfusha biteye agahinda, ariko twihangane. Umunsi ni umunsi, izuba rizongera kandi rirase, iwacu izuba rigende kandi rive. Amahoro abe, tube mu mahoro. Murakoze. Murakoze cyane, reka tugushimire kandi dushimira Imana yakurokoye uyu munsi tukaba turi kumwe uri muzima. Ku batazi amateka ngira ngo mwabyumvise, ni umwe mu barokotse ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge Kamina ndetse na Kalemi, kuko mwabyumvise ni ahantu hagiye hagwa abanyamurenge benshi, kandi ikibabaje abo bari abakozi ba leta, bari abasirikare bakorera leta, ariko mu mugambi mubi wacuzwe na leta muri rusange muri kiriya gihe cya 1998 baza kubica. Uyu rero ni umwe mu barokotse, niwe twabanye mu kiganiro. Ku batazi ayo mateka ngira ngo mwabyumvise. Hanyuma nanone nk'uko hasoje abivuga, dusoze twihanganisha ubwoko bwacu bukomeje kuba buca mu bibazo bikomeye. Nanone kandi tubwire abakomeza kubutukisha, kubuzina, kumubyimba, gufatikanya na leta kubica, iki ntabwo ari cyo gihe. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo kugurisha ubwoko, cyo kwandagaza ubwoko, cyo kugambanira ubwoko. Ahubwo ni igihe twese twagombaga gufatikanya kugira ngo turebe ko twakura ubwoko mu kaga. Mu gihe udashoboye kugira icyo ukora, icyo baciza ni uko waceceka, aho kugira ngo ukomeze gutoneka iyi mitima yashenjaguritse, imitima yababaye. Kuba atari mu gihugu, ubufasha bwawe ubwo ari bwo bwose burakenewe. Ababishoboye, abafite imbaraga zo kuba batabara bagafatanya n'abandi ku rugamba, ni igihe cyanyu. Ariko kandi ku badashoboye kuba bakora muri ubwo buryo, nanone inkunga zacu twese zirakenewe kugira ngo n'ubundi tubashe kubana n'imiryango yacu ikomeje kubabarira muri kariya karere. Mugenda mubibona ku mavideo, abana bato baraswa n'amadrone, ababyeyi abicwa, ni ibintu bibabaje cyane. Rero buri munyamurenge, iki ni igihe cyo kuvuga rumwe, iki ni igihe cyo gushira hamwe, cyo gufatikanya, tugasangira byose ibibazo turimo ducamo, tukagerageza twese kugira uruhare mu kugira ngo umunyamurenge
akomeze kubaho kandi neza. Mukomeze rero mugire ibihe byiza mwe mwese mwakurikiye ikiganiro, tubifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi murakarama. Murakoze cyane. urakoze nani ndagushimiye ko tubanye nawe, Imana nguheze umugisha. Yego. Ibi ni byiza kuganira kandi biteye n'ishema. Gusa bazasha umwana bakuru umugozi w'umunyamutatu nturushika vuba. So abanyamurenge bose aho bari, aho baherereye, twese twibumbire hamwe tube nk'umugozi w'akanyabutatu n'udacika vuba. Tube umuntu umwe, twibumbire hamwe, dutekereze kimwe, twese tubabarane, tube umuntu umwe gusa nta kindi. Ariko bano batubona ku mubyimba iherezo bazabibona ingaruka yabyo. Ariko twihangane, tube umuntu umwe, duhurize hamwe, tube umuntu umwe muri byose. Bamenye ko uyu mugambi wa leta kuko umugambi wa leta ntutangiye none, wahozeho kuva kera kose. Mu mateka nkanje ndibuka nahunze intambara, amaze aho yasha igihe ca Mushubazi. Abasaza barazumva, nawe nimaze kuba umusaza mu bandi, iyo myaka ni myinshi. Urebye ico gihe kugeza kuri none, aho dupfa kisazi, ariko bakabirengaho bakita leta umuvyeyi, biratubabaje. Ni agahinda mu kandi, ariko twese abasigaye tuba umuntu umwe, duhurize hamwe. Ndagushimiye nawe kuko twabanye, Imana nguheze umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane.